manangite Mutwaano yu ni Aume. Aume nimo manangite Mutwaano. Na ni weta Aume nimo manangite Mutwaano. Nundu nini uzu ni wo ukweli. Wo wili. Wakana Aume. Idia Aume. Inywe Aume. Inywe Aume. Am I not a man? Inywe Aume. Yes. Ni inyo chanzo cha Mutwaano kwa nangika. Ngolie niki. Niki. Na nienda usiogelela kindu kina ningubindizia be bandu nake nenie. Ila mundu muka watwawa. Kana mundu muka itwawa. Athi amua kutwawa. Akwati yete kilo mutwae atwike muka. Mundu muka aitwawa. Etha eyumetie ngoni kwake na mwini kwake. Etha aendete kwika musi. Etha aendete kuseubia musi wake. Kwa etha etikilite kuka kwika family. Yisi ndo mbingi wona asiuka after ndo matwana. Nikila wewetha useubite nthini wa mundu muka waku. Undu wona onando mayasya mundu muka wa no wabendukie. Kana kibeti changanya echabendukie. Bai kibeti kibenduka. Nikila wa create nthini wa mundu muka. Nicho chumela. Akwa mundu muka ni kila wonya mundu muka. Ukonya mundu muka waku teseleba. Tuye leader wa family. Wonya mundu muka waku teseleba. Mundu muka ni wese kuwatia. Lakini mundu muka akesa kwithia. Onambe yeteseleba ati endete. Lakini eso sisi yetina ayethia weselete ba Benjabis. Emwataya. Emwakima. Ni chadela. So kindu kila kingi mananga Mutwaano nacho ni itomo. Itomo. La kwethi ati onambu misi kwito nekeletu ye konzisio. Konzisio ngono. Onambu meti kwito nekeletu. Kasio muno komba umekunesa. Na tuoka tweka musi. Mwaka wambe twasiaka na kambe. Twakilomo na twasiaka angi na twasiaka angi. Twenasiana siana hata. Ina. Twenasiana ina. Kila kitimbo no nete windwa ake the boingi. Ile nondo no nete windwa siye boingi. Siendi ema. Sianani. Akwe mundu muka kila chuma mundu muka ni kienda akanani. Ni ukitumi mundu muko senza sia. Muno no yethia mundu ume no aye mo sense. Mundu ume no aye kale muno ata sense. Lakini mundu muka ni wa sense. Yuba harakati ni sia ba hapa kule. Jabis ya yethia mbona kila kindu eno nete kibetini ke. Mbona it is not there anymore. Mbona ke okay. Uikwatwa ni tomo. Niweze watu unengie mwana okemea. Na you point ya katatu. Na you point ya katatu. You know kwewa pekendo o you kingi kiende kwetu. Na ndiye seka nani chagua kana hicho bongo. Lakini kio no go itenge meondo ogwo oweleza weleke. Aka oyu ni moebite. Na aka oyu ni mamwese ime Aume. Nitimu manete. Kana tijao. Ibye nitimu manete. Kana be ondo wenu unge mwetha amwese. Right. Na baikendo kithoku. Ta mundu muka somana. Pe ondo unge wakuwe wethi awese. No adala. Right. No adala. Kwa uni asiati aka oyu. Oyiona ta twa mundu mukothi umusia ethisia na inano isio ko mu legend. Amba kwesilie kuno. Aba oyu bai mundu mukawe sia ithia no isio mwetera. Veke nduguwane na ucha kusaidia. Idia Aume kwa ndita ati twana niki. Mwetha muisia kwa niki kimoyo Jabis. Niki era tu ikada. Musia kwa family. Yes, take a family. Lakini doesn't matter ninyi ta mundu ume na iloma na 8 izia na siana. Ni sawa. So for example kuitu tu yandu 10. So no nende ni na siana 14. No se yutu alikabo. Uitu awo waisi ne wiyo mbani chiko twawo. So the issue la wana maminosi akambe. Ka keli ka karatu yambe yoko mbya yene usende anganyenye nyona nika na ndo tatu. Ndi kwenda kuendea. We expect mundu umeweka. Kwa umundu muka ndena haki ya kuweta wawaze wenda siana 14 kwa unyeta mundu muka na kwa ndia ile toku ya nyene na itatu na kwa nini wazete nda siana itano they waye ndia wana kwito ne musioka kwito kwa umundu muka ni chanzo
katika family mundu mbaithinde rane kosa mundu muketha yitetea na itetea territory yake itetea ta chao na ninye head uko ila ukie bakwa kwa ninye mwende kusema ninye the head of the family kwa uno genega na ona kuthinza wa ilo betia mwana watu ikakana kako wa udiba kwa kuthiba lo wendo winza wana kwa iko thoko mwana wa iko thoko ninye na ila kuonanga ninye head of the family eko tuta leader wa family we are the head of the family kwanza we are the master yes na kintu chambe kuna biblia nengete mundu moka mwana wa kwitha utona ku mundu umwe kwa mutundi lianduka mwe ithea kitonga ni ukulia ukela we kalembe we wajumbe mbali ndiende ribage kileleshwa ine ngothi ukewa ne ngozongia ukaza asante ithea kitonga ndinondo moikwenda kwika u ndinondo moikwenda kwika uyu ayetwikile twasalewa uya the master twaselewa nomba ai muzo kodukule 2 meter ba mundu omwe umeanisia muteke ndo na akwata mbesa ukati wa kunyumba utabaki kwa hiyo oyu mundu omwe akwata mbesa ibo manda type yake kimoyo mundu usuma kwithia jabi ukatwika millionaire mundu yes no kwithia kona kila kile chako na tu ndiche just an example no kwithia tona ikala ukethia ai inyanga nyeti type yako na keune choke kila kibeti kina kalile naku kuma wa mina sukulu moka mwatwana wande kwathiani mwambe yana mwambe aina no kwati embeza yona ti type yako mimi mambo ya kuvumiliana atuvumilii tena hakuna kuvumiliana bela si utukufu wewe na wewe semani the mwana wa bai komewa mokomewa manda imbeza the mwana wa basa mwana na muyati ukwete kuona maingi mena kibetio kimwe nikwitha wa maina jo maina mbesa kuwitha uona neko mbesa nyewe uona na kwero ngongelela okamushikaji kangi kwani kubalisha tu yo mbesa vikalite yani tele ni bila okay ekaini mukatake no juju nena wetie na asia kutwa wetie ngene ko now the point ito ni ati kula kwa na baba ono katisa Luisi timina weka mbesa ju na yuweka mbesa kila family pauni wana anga family ni wana ni Aume na ningi ni wanaume tuimina mundu muka kila siona mundu ume wambe wina mbesa imwatia nanya akanga kwa nenu akanye ume na mbesa akanga kwa nenu na akaenda imbesa pendeni pesa nukage kuitwa gold digger nukage kwa watu fulani anapenda wewe penda pesa wewe ni mwanamke you are a baby girl wewe pesa you are huyu ayo mbesa ile ndio mko maacha ndio kuya hii pesa mume wake na mbesa ni mbesa na wewe mume amededa no katika amemenda mbesa katika process kwa amemenda mbesa ndisenyi penda pesa nukwananga family na mende na kwananga family kwananga family ananga na tiucha wana wake pendeni pesa otherwise mwe kalaba umwike ngwati angatomeanisia omesia kwa apata pesa kama manda type yake kindu kile kitu akani address au kindu kile kitu maana na silimu yangu kindu kile kitu maana anaenda kiende viral kindu kile kwetio tuma akaniki mundu mukano yo ndo iwe kamwana kake kakwetio kuno biashara wangu ku o biashara ndikakwatio we najua yesa kuja mundu mukoyu akwetio sema na Aume angipa yanza najua dhambi ya kusema ba yanza akuitwa angalisia neno no aneweka pesa na yangi najua yesa kuja wako mukuli ile ni ukulia hii ni kuonie na lombe wewe na lombe muendeze jao tukambila kule sinduswe wewe wa mundu wa mundu wewe swali ale ule wewe wa wana no man Aume wanaume hapa nje wako na pesa so uenda kwa sababu kama uniongelele no ni asia hii mnenga mundu muka wa mbesa no biblia ni asia no biblia kama ne mbesa wanawake no kabako ikala ngombe mwana nzoka kwiwe kala ngombe mwana mundu muka mujokozi na kabako ikala kiana ni uluba ndo abaluka ndiro no dembo kama ndelan sana la ni uluba mwana yani ukija abaluka ndo wake to kwiwe kala ngombe mwana mundu muka mujokozi yes na kaka ilo divairo ilo divairo kwa digital ngela wandu kwa ika lakini na kwa address inje na sio pena moja kwa kanini mwana ngapa ndia kama na gari mwana ngenda kwa TikTok peke ndo kimwe umethi tumaikia na ilo woka watu wa mukau ni mwatu wana tweka ni na wiya wa support ya kama itu
support mu etane mukauma support weza ukitha at least we kolazia ati umundi usinyengeza ndebo umundi family yakwa yikalata ko we kala we support etane family yakwa etane kibiti chako ke support na kuenda we kibiti na kuwa support okay ekoke uka au maingi mekia ku support ya mukani kwitha nimethi to mayono ngela kanyo ku mitani kona mukano zino wa support kibiti cha support we na cha umelau ugwidi ya kwanza unanika kulia ndi watu kiwapa nukona sinu sema mudhamba tosu kwa utuma nati ila tu support ya na tuyaka family ila wambio zina na wena mwendo wa kumambio zina na family ka walanika yes na wa umye kwenu nake mwano nake na kwa kuzi anaisu muyananga kwa zi anaisu kwa unongina mwa support ya na mwogele nyonde at least i family mukwata nye na kiwe ka teteza kwidi wana family ni wana muzei wala tupesa kwada wa we wana muzei wala tupesa kaugande wairoka kaugande wairoka wana kwa kindu chambe ulo ni uchangia muno ni kutengemea mwegalata inywenze mweli na chambe ndona kwaza kana aka aingine machangite amwe moko matia makadio kwara nange no makati ya musi wakela undone weba kindu chambe ndio kasilimu ndio twayu unakengao yani unazuka wakela wiki yes lakini wokaju yani wewe baba wanatola moto na kina ndo pesa hii wewe kele ile pia unandi unenge pesa yu yani wewe kele ile vyo wewe wewe nunga yani ni sija wende wese oyu aume inge metwa mbesa sia usukana amuka wewe amundu ome akolia kwesukoti ba unasuko wende wapi yani kwa umundu muka ile stress kwela kwechathi can you imagine kiwe cho mwege yeme au maingi itukweto aiwetwe mbesa sia kuwangwa nikila kibeti chako onenda keba umumba kiyuthi uthukuma na niki kwenda otho wangu anzio uyiwe mundu ume akule mundu mukae wetho wangwa ya uthiba nenda we muka wena otho wangu ela kwechathi education no manati mundu eka slim kindu chambe ile ya ume nitithire tu support yaka lakini akamethite maitu balocha uko kono kanenge kibeti chako silingi maana hata no genega sukwe ukwithi yake uko gethi ondo kitiye kimwe wakati maingi nenga nembeza na mabata meana na unenge se usukwa na unenge chama bata suangi chakeli uyuko yithi ya pena ile itini ile zangone suini na unengo ni chao sinito manangone ngone chao ngone maitu pe itini isu mukwa alafu ikundi mingi mulikile ama likawethi na pesa za kwa jisa moto na na unenge pesa za kwiko na bandu wawe kono na unenge uyiko ndungi uyika maondo asante Panda wiki mbezo unenda na unenge mbezo za wendo ka wengwa uye modho wangwa withi jamani withi wimbeti aipe jamani by the way yani mwana ngie maundu wako kulia ni ukulia mbeza zia kuwangua uendie umise jamani ni kakundika ake nyuka no yune mundu ome weba wena mutwa musio ukula zia mundu mukange wasia mbeza aye no kinatwa ewa winenge tekibeti osilingi maana 5 kidowe na maana nongeleka nyumba ile wewe nongeleka ewa we manenge te ado maduba ya na iwoga wa bikamumbana kwa thisi waligote malu na iwa mukolia ema bana ne ngone noni yako wazete no do wa malu agwene wo uye itongo na mbeza etikela we mundu ome oyongela mbeza twike maundu etikela no nongela mbeza kwene na baba aume ona mundu mukadi hotelini iya wale unaya ete lisiti nomba Kazilimu basa basa mnyume Kazilimu twike maundu no maile yes twike ukikono mukwenda meko uko geti ya kuma ba ukadikwa inyambo kwangela kanyo walikwa inyambo yo ethia ila screen yuni ya 43 inch kana 32 inch na kwa kwe yani uzika za mungu kana waikeni oyoko yaza ni ende TV no wizi yani utoni wa muhimi wizi no ngina mukomi yani sababu kama mali you know you mingi ni weza kwa na wambe yo tugwa yetu kezie no mpaka wekase obiki ya ome azime kwa TV ya 42 inch tamu takeza mai au mai ngoze kindu cha kele na ikango tabie you ekana mbokani aka na nienda kiki viral wanawake ngewa yakwe wa mundu